Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Usumbut Menteri Rangba jeng jela ubak Presiden Tun Song haka arpu terik nailur arjar khat khandai ulai thu bak sarkar shen kar zakhot ya gejing yalang bat kiseng sain perthai bania selok halor gejing penbek thamai ya ki kendon jong Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar khat nriu ha gejing keren bat ka Batisi TV ubak Presiden ula keren shairu bak sarkar kan pentikna bakani ka an kan don ya ki kendon jong airline permit kapan yada ya kejela na kejing yo rong kertep jong ki barjela bat ki menderi namar kadau lomba kejing lukot kapol namar kejing petrek na kalian ke department political department na ka home department na ka law department te ngisem baka kapor ngi klem yo su kapor banya syong banya consult banya discuss ban sik chuchu ka views jong ki stakeholders ko ngi de na kadau kapulong ini bangi klem mara apo ka house bat ka baa ladingin warna apo ka house lesi ladingin klem yo alang ni ya ka views ladika jing aju mut jong ki stakeholders baro jong wat jong ki perlok ki political parties baro jong ki MLA baro kala ban kilah ban refer ultimately ka select committee amalara refer pre select committee kan don ke jing ba kata ka select committee kan syong then ultimately kan suara pada apo ka house hadu la syamskan then ngi mentang ka bangi walk out kolomba ngin sasdang ban le consultation in detail but ki political parties no loki seng balang kumpa kalau de kumpa kalau hi ki seng balang gitu ki ba joki HYC kini kita iklar ai la jong cimut le singim da don kam chu ban manusia meeting bagi na kali yang jong ka PSU ke ki bat ki ngilaya syong ngilaya keren ngilaya slok te na kali jong ki ang syakap don isu tingi pa entah saban ya slok saban kay ki political parties ba pher bat ki consent MLAs kiba wan lagi political parties aga jing sngo jonga personally klong kadon ko urgency kani kaba ultimately and ngila det banle kata then we will bring it in the cabinet ladingi pass ke cabinet kaba la singila ban pass cabinet in the form of ordinance ya kata no problem kaba ki kwa kolong ba kan long more or less ILP like amendment ILP like amendment namar pi bro arliam gini bro arli gini seng ki badon la ka jom ka kenhun joki ka lain song ki mo de kiru kilong ki pen i ka konsen joki ba ki kwa badon ki provision ki ba don ka bo ILP de pi on na ka kesu na ka len kesu pi on na JC ka tai jingmo joki ka bambut ka ba pau ki kolomba na ka len joki ru ki menjuri kata bat na ka len joki ru ki menjur bahkan don ka provision ka ba ngin incorporate hapo naka ILP siya ka amendment act jung ka Meghalaya Resident Safety and Security Act abawan ra yaki clauses ka tu kan ni tambah ka kerteng jong ka kalau ka Meghalaya Resident Safety and Security Act kata ka kabadon ki provision ki bangila ban kam strengthen susu na ka mentakan ka security na ka safety jong ki pai ba kam Meghalaya mentah kadang ina ki kather ti po umling kadang jing tre kadang iya cacat ti kiwi mentah ka jaga ki putar kadang ya tolong tama komong ong pi la dingin pat implement pat amend ni kan ni na try langi keren komong rukat kam sito it is good bangin amend kam ploy kan ni nang ta bakar rules ngin yok man bu in place kenang bangin nang implement no namar kani ka a pide basu ba kamut penong bat detan ka government mechanism bangin la ban le kani dei ka dot kamru ki traditional heads mechanism ka bakan dot hadu ka village level nadu kiniki traditional institution ka bamut right from the village level up to the district administration level and then up to the state administration level